protesti, koliko god bili jedan demokratski oblik izražavanja, ukoliko imaju karakteristike i odlike koje smo videli u prethodnih 4,5 meseca ili 5 meseci u Srbiji, imaju, nažalost, efekta i na spoljnopolitički položaj. Kako komentarišite trgovinu oružjem Srbije i Izraela? Da li možemo samo da kažemo da postoji ili ne postoji? Da li sam kao građanin ili kao pojedinac oduševljen time što postoji uopšte bilo gde u svetu trgovina naoružanjem? Ne. Smatram da je odgovorno da mi imamo svoju snažnu namensku industriju i smatram da je važno da ona sarađuje sa ključnim partnerima u svetu. Pomenuli ste međunarodne standarde. Poznato je svima da su mnoge države nakon ovog početka rata i 7. oktobra zapravo i ukinule odnose i imamo i internacionalni sud koji je pokrenuo raznorazne procese. Pa znate kako, iz našeg ugla Srbija vodi jednu izbalansiranu politiku, što znači da mi održavamo prijateljstva na Bliskom istoku sa dijametralno suprotnim politički ideološkim stranama, ali to ne znači da opravdavamo svaki potez koji neka strana povlači. Naprotiv, i podsjetit ću naše gledaoce da smo mi upućivali humanitarnu pomoć u Gazu merenu milionima evra i da stvarno vodimo računa o tome da imamo jednu izbalansiranu poziciju po ovoj temi. A ne možemo da se odreknemo i svojih prijateljstava i partnerstava i sa drugom stranom u ovom konfliktu, zato što je naša procena da je naš nacionalni interes da se ovo partnerstvo očuva.